akomeje kuvuga ko perezida uri gusoza manda ye Petero Nkurunziza yabarembye arwariye mu bitaro bya Karusi bizwi nka Hôpital du Cinquantenaire. Namakuru ataremezwa n'inzego bireba ko ku cyumweru ari bwo Nkurunziza yajyanwe mu bitaro bikaba bicungiwe umutekano ku rwego rukomeye bikekwa ko nawe ashobora kuba yaranduye coronavirus. Umuvugizi w'ibiro bya perezida Nkurunziza Jean Claude Karerwa mu kiganiro yahaye radio y'abongereza BBC ntihakanye ko Nkurunziza arwaye cyangwa ngo abyemeze, gusa yavuze ko ari kujya i Karusi nyuma aribwo aza kugira icyo atangaza. Uburwayi bwa perezida Nkurunziza butangajwe mu gihe tariki 28 ukwezi gushize kwa gatanu umugore we Denise Nkurunziza yajyanwe igitaraganya mu bitaro byo muri Kenya ubwo yari amaze kuremba kubera icyorezo cya coronavirus. Mu Burundi hakomeje kugaragara abanduye iyo ndwara, ariko ubuyobozi bwahisemo kuyifata nk'indwara isanzwe ku buryo badakozwa inama yo kuyirinda nko kwambara udupfukamunwa ndetse no kwirinda ibikorwa bihuza abantu benshi. Uburwayi butangajwe nyuma y'uko kuwa gatandatu w'icyumweru gishize perezida Petero Nkurunziza yagaragaye kuri stade Urukundo iri ahitwa Ibuye mu ntara ya Ngozi ahaberaga imikino ya kimwe cya kabiri y'igikombe cyitiriwe perezida muri volleyball. Ni nyuma kandi y'ibiterane byari bimaze iminsi byo gushimira Imana nyuma y'uko umukandida w'ishyaka CNDD FDD General Major Evariste Ndayishimiye aherutse gutorerwa kuyobora Burundi muri manda y'imyaka 7 mu matora yabaye tariki 20 ukwezi gushize kwa gatanu. Nkomereze muri Kenya, abavoka muri iki gihugu baravuga ko bagiye gusaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi utangiza icyifuzo cyo gushinja perezida Uhuru Kenyatta icyo bavuga ko ari gukuraho itegeko nshinga. Umuryango ushinzwe kureba iyubahirizwa ry'amategeko muri Kenya ari nawo aba banyamategeko bibumbiyemo wavuze ko uzanakuraho umucamanza mukuru n'umushinjacyaha mukuru ku rutonde rw'abunganira kubera kubeshya perezida. Ibi bije nyuma y'uko perezida Uhuru Kenyatta yanze kurahiza mu bacamanza 41 bamusabye na komisiyo umucamanza mukuru akamushinja kuba yarateje ubumuga ibikorwa by'urukiko. Perezida wa LCAK Nelson Havi yavuze ko badashobora kugira umuntu warahiye ko azayobayobora mu buryo buhuje n'itegeko nshinga kandi atubahiriza inshingano ze mu itegeko nshinga. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka perezida Uhuru Kenyatta yavuze ko adashobora kurahiza abacamanza kuko bamwe muri bo bafite ibibazo by'ubunyangamugayo buke. Makuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo mwagezweho ku bufatanye na Snacks za Didos. Didos, umva uburyohe ntagereranywa. Hanze y'u Rwanda